Wimuseo musiaisia wa Mutongo TV masasu mavika twenda kulika nthini wa maundu makoneti inengo na mikalile omundu na mweni ukwite inengo mbingi muno ambi akwite chondo mwita na iye ndo tono esia ambono isininga likwe na kwinga likwe su tetumwaniete manengo siake na lifestyle yake nyene ni muonete kanona kumuonete mitandao na yiko 1 2 3 ndi ndikwenda omwete nendo muthocha nikana mwene abikie na kuwete kwiwete nyene twasali shabeti wambua nikalibu ndini wa kilungu cha inengo na mikalile wa katano wa muthenya wa umuthi nipatie high five. Mbona umenimachi nguo kwanza? Hiyo ni makosa? It's a coincidence. It's a coincidence. Yeah. I see. How are you? I'm fine, thank you. Museo? Ni museo. Ka mbo tukethie juu. Ndikwenda kukuli kula umundu kana nambe konenga mwamba ukeli musieisia. Umutabio isitwa. Yeah. Monde alame kibande ni na langi uyita nikanaitwa mbile. Thank you so much. Kwa masietwa netawa Steve Moinde. Popularly known as Mr. K-Town. Yeah. Mr. K-Town is my name. Na numete Kitui. Actually, andwengi maithe amesi kana ni Mukamba. Numete ni Mukamba wa Kitui. Kitui Central. Pando veta wa Ithokwe. Paune vo numete. Nisiaitwa Kitui na ngaewa Embu na ngasomea Embu na Nairobi. Oh, so iko kwa kuvino twasi iwe ni alando tumeta upbound town. Yeah, Kitui kwena chao indi? Kitui? Umeacha nini Kitui kanawa? Kitui na koseo kwena nzombi inge by the way. Na ndinete wenzu. Neto otomana na kenato. Neto ngo otomani anzola kenato. Kitui na koseo kuweka undo na maundo ando Kitui na aseo. Anuma Kitui na aseo. Na aseo. Na Kitui general niko seo. Yeah. Thank you. Nenda tuambie oba nundu nyeni ngwisi undu ngwisi maybe mundu ngenda kwesi. Kana undu mundu ngwe kwesi ti wenye ngwisi. Weniwe uwo. Okay, so Steve Moinde kana Mr. K-Town. Steve ne filmmaker by profession. Yeah. Museo wa sinema. Museo wa sinema. Kuni jona asome sukulu. Na now apart from now the filmmaker, Steve pia ni fashion blogger. Steve bado ni model. Indi kitu iko ni kumasi ndo. Aya. Tuende Steve bado no surprise yando. Kana niwe moya David wa Kitui. Na ndina surprise wa. Lakini nengwe ngelemende. Ngelemende. Yuko kubito ndakwa asiati ta kona mundu alite kuona surprise. Yeah, Mr. Surprise. Utambete kunena ju. Yeah. Nana wewe ndo sito kaika kuita Mr. K-Town kaita Mr. Surprise. Bea ndo mambe ta Mr. K-Town. Na bea ndo mambe ta Mr. Surprise. Yo K-Town yumeta pakani Mr. Kitui Town. Mr. Kitui Town. Isu humanity na maundu ma fashion na modeling. Yeah. Paima the nyuma na kuona utekite suit. What happened? Okay. You Mr. K-Town you kwa siendo ila eka. Bado bo kiendo kingi eka ito marketing and brand promotion. Na Austin events. Kuvanga events na siade. So uwe wanani kietu ino ni uniform tuwekia either ilato di katika brand promotion na brand marketing kwa advertise mawea mando company na siendo sawa. Ini nona yandikitwe yandikitwe chao zome. Yandikitwe County Government of Kitui. Ino ni project ya County Government of Kitui. Kana no general niyo uniform yeni ni general. Ino niyo general. Nondo tui base in Kitui. Alafu ni brand ya Kitui. We brand ya Kitui. Ni brand ya Kitui. So ni general. Both Kitui County as a county, Kitui ta county mbene na mandu ala tuweka pa ya Kitui County. Thank you. Yola ngukuya kana yumweni wito monde akwete chondo keima yuma undu asu monde bubena pe bandu to wani wana ke lakini ni mundu usewa sesi yathi kana kumbania siathi esu ni event organizing fashion blogger ndiye zitu meta kwa kikamba lakini ndo ala maona na sia fashion kana make ile yake umunde na tilas make the yangwa
ona trends ila siebo kindu kingi ni filmmaker kana ni museo wa cinema kindu kingi cha gatatu ni host wa event isu kana mutwaisi wa event kindu kingi na iwa weta ni kana we no actor kana muthauti wa cinema na yindi otau na iwa ase inu surprise yana ukila sia video thawe na ka birthday ukaiwa bonge la surprise I did say ya bandio nya bake tui obisi wako embwa bake tui town weke tui town wa biga pa a few meters from stage obisi wito there hapa toko manana obisi wa style of trends na 3-line photography na baanze ni wa style of trends ni twethe ya ne tutesangwa na bune tusoba sia bouquets mani bouquet na flower bouquets isi twenda ku surprise yangu ekana leza musiye pau kwati ya bauju yumo siye kitene twanenga naye ila wona malata nenga naye ma tena kabaka ngona bana no ni kwato frende na kiseveni indi tena twanenga naye mala makila bouquet ni ala mala wona amo beto mundu akaneweta muthizi indi matukwane tipindu ite style nuki tumukona kitumi kinene cha kweta mwene witu muthinyani omundi ona tikunene ine ngosi yake ni kunene amekalile ya omundi na trend ila sithitwo bo na mono trend ila sibo ndini wa industry na inde you trade nena nse maundu ma lifestyle ya omundi kana mekale yake omundi na trends ila sibo i trends kwa ke kamba tono sitata kitwi tike masako trends kikamba no mekalile yake omundi kana maundu ala me pop kana me yulo ke mekalile na yu nyana na mama yu mundu lati na kebayu utena kunene lifestyle ena inengo ngembingi muno twambota bya film production yo inene wa chao opande no film production it cover a lot but nyene na specialize in something katika nye quality kuthauka acting isu kana kuthauka cinema kuthauka madhao na mbene mo ni tibio ni lower classes class 1 kuni kwa nambe na nambe kuthauka madhao asu by Sunday school ila December wewa madhao ni ala madhao ma musumbe lote kana Yesu yes asu ni mo madhao ala nambe kuthauka namo na advance na the primary no bu primary bado kwesa kwithia upper classes mwalimu wakwa class teacher ni wa notice ni na kinengo chucha what na ni class 7 8 bau niwo amuye kuni support katika na some Embu primary no amuye kuni support katika kinengo chucha kwa cha what na niwe amoyela nkukomana na musii kana mwalimu kukwata mbau kinengo kibaya ndi so mwalimu sino angwatia kwako nondo ni one fresh from campus na eka siendo isu sia acting you know angwatie kwoko na twambe osobya mathau you taila kuina parents day kana closing assembly closing ceremony twebinga school asimo kiete school kana kuina sia the school twesobya ethau embeta tuyandike ethau twesobya ethau na twe act ni director we director ni primary ne no ni direct mbona wakindu kicha kuchumie kwa sendi niwe you definition kana yuniwe kitumi cha ula ila ntimo ya sia kithie chuma na siendi na miwe yacho mundu yu kindu kicha kuchoneka chumio basa na big up mwalimu su mukethie TV-ni eta wada mwalimu su eta wa teacher you are a joker, you must be a joker mwalimu su no kola no kola mwalimu su but something Washira okay Mr. Washira big up ni mubya muno na ali mwalangi monde musiyese kilungu kicha inengo na mikale twasi ithu twingali kweno ya Mutongo TV twikwata mba unakukili inengo Otondo County Government ya Masakota unayo ithitwa ye Mustalin wambe kukwata ana kukidemba unengo na kwingali kwesila wa sport kana wona kinengo kibandu ukikwata mba ithyo mbe i community ombe kuma balabe mwalimu kwisila kwi musiye kwisila kwi community kwisila kwi mitandao teno kwisila kwi sesesi ya maubo kwisila kwi serikali nene na sia county ithyo mbe la tubikiana kukwata na ana kukidemba winengo twithia twatethia mundu mwe kana mundu ungi so ninaambie pau na naendea na maundu ma film production ila nabikie na mina primary na nathi secondary ila na India secondary you nivo mwalimu wako wa primary ni advice ya ambia wathi wa ya secondary make sure no join club ya drama puka atetheka zaidi
ina kenga ino andethi na thi school ya promote ya maunduma we yue nyota yake ilianza kung'aa mapema ana lanu masi ya mena kismati ya bala bonto mo kwa lokwesela mundu sie kokukwata mbao na you actually ikithe ithio ndoto thia atwilu to thia twibasa. Thank you. Na nya naende ya naendie school yembu eta Ngovio Boys High School. Na the first club na interested na chone cha drama nondo mwalimu already na wandavetie ambia wa the high school kana secondary join drama club ukaliga drama na thi na join nondo wa ola buya wa ni form 1 interact nando nina join drama club na ibinde so yo school ito mostly ya deal ya specialize ya na film ni mtu asoba sia film na isu twa thauka niyo yenda ku compete katika levels. Film ila twa service year that year ni form 1 the year 2015 ni aikie ne sabi yeta the Sportsman na niyo aikie number 1 best film in Kenya. Wow. Yeah. You from form 2 na ambio kukwata confidence yesu na naona kweli you can do it. I'm in the right place and you have a lot of confidence. It is kana be mundu kutabisie ona wine nondo unena wina ula wase authoritative kana commanding na wine na mundu wisikelo kweta abe mwana mwenena ake ba TV ndiko ndo mwete sitwa ni best yako na anavi ndaunga makamerani kamera ina kana bya kathelia but you have the confidence ndi sini kwithia ni mundu alo thukumanana moi lakini pe kindu kengene iwe weta muno cha kukona bisa na style of trends wa kwa manana mrefu mukethi muno no mukethi mwethe mrefu ni partner wakwa tuthoko mai mwana nondo miengethi ambia no kenekethi andu ma Mutongo TV na personal ngo kethi muno kenekethi ma fans monze mrefu kana style of ni partner wakwa twembwa nake na nini Mutomi yanga lekone ngi o shughuli yake weya nino sangethi isu cia mrefu na ma Mutongo TV na mone mo sangethi isu na tusio keiba kwa pa umwithe hamoyikata style of trends style of trends twe company ile style of trends na 3-line photography style of trends ivune tudiliana kutangwa tusobya money bouquet flower bouquet maundu ma brand promotion na marketing. Aya, twaliganga likone ya 3-line photography. Isu ni kampuni nayo kuna visa. Bayani tweka videography, photography, tukeka birthday shoot, indoor shoot, outdoor, wedding, dora show, tukeka live streaming, drone services, tukeka netu shoot ya mpaka mbathi, videos ya mbathi. Na maundu maingi pio indi mwe ine mwika maundu monthe kitwindi abayu mundu no sieti bayo na ke no azengai ni mungu na bisa ni mutambua ni mukwika money bouquet ni mu shoot video ni mukwika events ni mukwika fashion kwani what is going on kitu ina kuyenda wangi I guess ando maingi mekuo ando meko ando mo tangu wa kitu meko otela tota na ando mako na visa photographers meko ingi kitu. But I guess no kwethia unique na kuthina trend yake umundi kindu kile kitu asia nduka itwetwa style of trends kumaanisha ba katika twete sa just any other nguo kana twebu tote just tote nguo for the sake of kotangwa twebu twesi asia trend ni chacho trend na pia twe understand ye ma customers maito na kema kwenda tuthio maba nini naende twasio kethende kwithia twili campaign wae mwe katwa mibango ila mweni tu Mr. K Town Mr. Surprise wenda iwe winayo ende tu mamango kembene yulwa maundu ala mo wika ntwa mino mana weta mundu enda itu mame amwe katwa maundu ala kwatangadana mo itu sio kethete Inu ni Mutongo TV. Maisha ni lazima withe wimedho wisi utende ndi anene na ukwatitie hiyo nyamoto imeadha mkudhu athauki yume kiwanzani unasema ni one time sema one time naitoi no kutuma medho na ve mwanya tuile yako ichachuo tio mwezi nyeni wa waiba ngava na mazabwe wa chama kiba iyo mwe ma waiba tima kalonzo tunenge kalonzo na timu nenga askali make ma waiba anu matonya kwetu aichama make wa we na make kata fa mwanya waku ni muyenesa wakuweta hii jotrenziani ilamba ilu kana nitwabotie makwikwi We are going to change this country. We have what it takes as a nation. There is no reason why we cannot catch
catch up with Singapore. Si wa Kenya tuende Singapore. The example of Singapore, Ruto does not know Singapore is a city state. Hii mtu anatubeba ufala. Salucha na Mutongoi nikilawa kwambililia nginya wakatano kuambia saa 12 kufika saa 4 ya kioko. Ni fire si fire. Ni Salucha na Mutongoi. Kwa kweli na niwo wendo nota uwau nivavika wavandu ukethia nota ukwiwa mbevo na nota ukwiwa muutia nivesa kusongwa ukethia ona leunu kwema indi niwe nevave sila metho imamoyo ainovo vesa kwisila mawo munuka utamuka kana ndi ukwata to nundu waku ni uswania aina wisa kwiya mundu numba isyato metho amona mundu emwelu no mumesa kumanda mundu aka mapuni ataalamu ni mavetukithisia no kilunguni cha kiwiyo cha Mutongo pala utonya ukwata mautao na kuolelelwa cheni yiulua maundu makonetie wendo nikilawa kwa mbelilia nginya wakatano kwa mbea situsia wiyo nginya saa 6 ya utuku kati vaa Mutongo FM kwatanio ya Mukamba ni kumina kwa isi ya shughuli masaa makusioka makao ni kuingia na mundu wiyo mkwatani tiutwa ombola mpaka uvike tuingie nikilawa kwambililia ngina wakatano kwambia saa 11 sia mawiyoni kuvika saa 3 sia wiyo tuingie vaa Mutongo FM. Uchandu minawane kuisilia kuoka indi ukeka kiuwisila sia wiyani kwaku ndoe makutani sia na dhina na kwa ilia mekalile yaku silingi wa mumandi wivata na uo uoneka kuisila umandini kilungu ni tukukume nachoka kwa kukelewa kwa mbililia nginya wakatano mwendoni wa saa 4 sia kiokoni kuvikia mwendoni wa saa 8 sia muthenya vaa Mutongo FM watanio ya Mukamba. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga nini sio thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masidia kila kindu chombe ona kuo wendegwa no thambia vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usoni gwa mwambio la museo nutomeona tabateke esilia zile mwaleane maokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe vatuwa wane via tausi wana hithi bandu bateke nduwe mama uswe na pesa badewi na kapointi kana nake kamundie kaela no kamundete kale kombina mundu saingi mundu novita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeya kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa otivo thimbo kowe ninyone nikomie kowe asi magwa nitio mathiava ake mama iwe witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilania mbia na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambia saili na nusu sia wiyo vaa Mutongo TV ngwataneo ya Mukamba na udhocha ndini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume biano toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa 2:30 cia wiyo ethwa wikalatha yukwenda ethwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku
uyungua mundu na eri wawale kilwe wika yundu kwenda ukathina ona ira ni kwa kukuna salute we mutambue tu nikana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa nikana mumana eo chao gwikala life with a control nunu nabaka ikale na control da yundu tonyakani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe nde yani mwitu awe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambie ku depend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi woniye kuyanza ni mauso wesia niwe atipoke Mowau maende maalukete na iwinda na nzebe. Kwi mowau alama etawe ni mawidhi ululuko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo. Kweli ve mowau matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa basivitali. Kweli kwi wau wita wakuowa. Kilungu cha uiti nikilawa kuambia saile na nusu sia wiyo pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Sukulu wa Uwezo College ni beyond training, yani nimbe wa kisomo cha mabuku. Alimu maitu ni ataalamu makwea siana na kusiuivya undu wa kwitha matona kuandikika kana kwithiandika mombene itina wa kumina masomo. Tena kisomo cha matuku acha distance learning, yani mwana akasoma eva asa na kila kingi cha face to face kana mwana akasomea sukulu. Uwezo College titha na kozi ila mwana utakosa wiyata fashion design and garment making, ICT and secretarial studies, business and business management, accounting, social work and community development, building technology, electrical engineering, hairdressing and beauty therapy, catering and hospitality, languages ta French, German, Kamba culture na Kikuyu culture. Uwezo College tuyanenge mavalua ni mivya ya kisomo va Kenya ta TVETA, NITA, NEC, ICM, KASNEB na TVET SIDAC. Ikwatie ivuso oyu kwa kukuna simu nambani ino 0724-390-322 kana wiyete maofisini maitu alame KIE building Masaku va industrial area kana uke maofisini maitu alame kungethanisia na Machakos Golf Club lika mutandaoni witu ulani www.uwezocollege.ac.ke. Intake ya mwaka wa 2026 ni yendeje. Uwezo College beyond training. Niwikumbilitwe ni mathina mamwe kwaliwe ni malenu, mathina ma muongo, mathina ma mbio, mutambuko kana arthritis kunyetea, kwambatwa ni nthakame, mathina ma sukali, low libido, kukosa mwana, mathina ma urinary tract infection alameta wa UTI, vandu watiniwe valasia, mathina ma ibu kana ulcers, metho maku matona nthinesa kana mekwalia, mwi waku wa utindisye sibitali ibinda thimwe kuthiyela thingi, yute ya matunu ndo thina waku ni wathela. Thina waku withela va kwa Dr. Ndumba wa Ndumba. Nundu Dr. Ndumba wa Ndumba niwe mukuli wa mathina na miwile ya mwi. Dr. Ndumba wa Ndumba aitana ndawa cia miteta moringa, yani ndawa itena mathina angi kana side effects. Kwa tiania na Dr. Ndumba wa Ndumba va Mutongoi FM kila wakana kwambia saa ile na nusu cia wiyo au tethe cia kulunga uima waku wa mwi. Nena no Dr. Ndumba wa Ndumba kwisila nambani ino ya simu noti muonza 31949955 kana noti muonza 14 kana umutumie utumani mukubi kwa WhatsApp kwisila noti muonza 14 no uke kliniki ni kitu kila kimusini wa Masaku kuthengiania na sukulu wa Machakos Girls. Enda kwithiwa na uima musio wamwi mandhana na Dr. Ndumba wa Ndumba oyu na nuwa.
Nexus of Caregivers na asiai masiana ila siema mutha memwanya va Kenya. Memutho chacha thini cha kubingwa wala niyo wakwete vamwe asiai na siana ila sithea wana mamutha memwanya na kutetea aki sia siana ithi. Chathiki kikambia na ndambuka kana walk kuma musieni wa Masako nginya sukuluni wa imwana wa Machakos ula wisikieta Machakos Boys. Ni matuku 15 mwai wa 8 mwaka huu na mweni wa ndae ya chathiniki akethia Her Excellency Governor wa Vinya Ndeti. Kwa maubombe ange kuna simu kwesela nambani ino noti muonza ile nana imwe thandatu nana muonza itatu kana noti muonza imwe thandatu itano thandatu itano nana ile. Together for inclusion, together for change. Inyuonde muyathoche. Lumina International Schools, une waku ni mubingwe. Tena primary na junior school kwambia PP1 mpaka PP2, primary school kwambia grade 1 mpaka grade 6 na junior school kwambia grade 7 kuvika grade 9. Tena British curriculum ilani ya Cambridge na tena CBE. Wosani wa mwaka wa 2026 ni uendele. Tiva headquarter ya Ukamba Masako lelo ni wakuma Masako kuthima kuweni. Tena boarding school na day scholars mawithi luloko maito ni makwendesia. Ila sinene iwanza seothaukia kundu kwa ukoma na kiwu kitathela na mwaki wa stima. We musiai osa ibuso wete mwana waku Lumina International Schools na waetesiana ile wenengwa discount ya 5% na hindi waetesiana itatu wenengwa discount ya 10%. Lilikana musiai wewe ya mwana bisi mwana enengwa mabuku mitiani ngina ilasisi ya kompyuta maleu onde kwambia kwacha leu asa mwonza na iya weyo obisi ni osu musiai waiva. Lilikana boarding ni kuma grade 4 kubika grade 9. Nena na Lumina International Schools kwisila 0700786355 yani noti mwonza noti mwonza nana thandatu itatu itano itano kana kwisila 0756646164 kana ulike website ini yitu ilani info@luminainternationalschools.ke. Lumina International Schools, igniting potential, inspiring future possibilities. Mukamba ni wese uimane uthui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science netuita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma bauwekala wakwambelile matuku miongole na mwonza mwe wa mwonza tuwe makindo kwa Ekati Building kuthengene na ulikilo wa General Hospital wakele matuku miongole na nana tuitala kuthengene na Flavors Restaurant katika tuwa Total Petrol Station na Isma Supermarket. Oingi wakele suwa matuku miongole na nana tuizombe kwa Makuu Standard Hotel kungedhanisia na KWFT Bank. Wakatato matuku miongole na kenda tuwe matu kuthengene na kinatwa Sako Booking Office kuthengene na Matumat Supermarket. Oingi wakatato suwa matuku miongole na kenda tuwe kavisone kwa Chapachapu Restaurant lelo ni wa kuthika nyangi wakana matuku miongwa tatu twikitwi Red Camolot na wa Intel Bookshop kunda kendo stage ya Probox ya mbitine kungedhanisia na Chamatu Hotel. Wakatana matuku miongwa tatu na imotu Masako Complex Inn kuthengiania na Automat Supermarket kuthengiania na Bata na wathandatu tukuimomu wathandatu Mulolongo 3Ds Hotel ground floor katikati wa Automat Supermarket na China Market. Oingi wathandatu si tukuimomu wathandatu Motomo stage ya Probox ya Mudha itina wa Fragant Supermarket. Kwa maobombe ange tuthoke mobisi na maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote, Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunia simu kwesela noti muonza ile imwa noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututumia SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwa noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals.
Sukulu wa Silver Hills Training College nicho kimanyisyo kichoka vambe icho ya Kenya kila kio kunema uvundisho masiovyo yulu wa caregiver courses lilikana courses ya utethi wa mituki kana first aid isomethagwa ni muvea wa Red Cross International wasoma courses withiwa na ivusenene ya kumandhiwa attachment masivitali ni manene va Kenya wasani wa mweyo na wina discount mwanya no wendeye fees witu ni tuolile view uyani ya muvuko waku kwa movombi yange na otuthoke kimaisioni kinene cha Silver Hills Training College vamusini munene wa Masaku Sartaj Building ngolovani ya Katano yulu wa Masmart Supermarket kwa movombi yange tumwanya na itu kuisla nambani ino ilani noti muonza ile 3 imwe 5 ile 5 imwe 5 nambesuni 0723 152 515 Silver Hills Training College. Your time to be a qualified caregiver has come. Ino ni Mutongoi TV. Nina ukethia ingi na nathocha nthini wa kilungu cha Inengo na mikalile wa Katano omundi nina mundu kutwa Mr. Cape Town kana Mr. Surprise etha wi mundu wa Kitwinu kama nitona yake inengane muthinzio ibindane ya birthday ibindane ya baby shower ibindane ile kwina graduation asiathisi ya muthembo su na yu mundi nenda tumanoki nthini na twema na imwe katwa mipango inayo nginena na yake bena chathiki monda bitie ni cha kukwata mba maundu ma Inengo ni chongwenda twambie ututinio banini na yende tuisonga nambe kambo mbele seulwa ichathiki unundu ithu twasia ithu twakwata mba Inengo na inu mwinga alikuwa yengi watu mutumia opportunity la sibo kana mianela yebo kukwata mba maundu ma Inengo. Thank you. So you Mr. Cape Town ta brand ba ya Kitui town kana Kitui county nene vya mono ni focused na maundu ma fashion na modeling na otondo wesebeti kana kiendo chonze uyika ne kana kivye kichailu chende siando na kivya kiwathimo ona kwangai chenda withye kina impact na ni chatethia the society na ni chatethia andu ala maiba kubi naku so baya Kitui ni na service brand ekwetwa Face of Kitui na maundu amonze na kuya ninika ndiaenda wese kwithia nina yombe ya maundu na no inyengweka ni nyoka isu ni talent mbinge ni nasio na nona no usio ni tethesio mayuthi na siana nditi na andu alangi monze me Kitui ona mo ethia mundu ena talent withia nake no twanacha talent yake so brand ya Face of Kitui ni brand ila ethia ya kunacha ise kunacha na kikamba kwita wata ni kwea kana kumili kwea na kumilia kwea Inengo yu brand ya Face of Kitui ni ya kwea Inengo sionze na brand yesu idile ya nasiana nditi ya dhikwa teens mwiko wa mwika munini munini na mwika munene nange na bau brand yesu ya talent sionze Inengo sionze yu chathi chu kethia kisobeto chakwe ya Inengo purely sia Kitui sia Kitui kuma kana katiti mwika wakati na mboko su munene ni muvea muno nundu akumbele sekeu na niwe kitumini mini na kwa sikanini wa mwela ngona Inengo bandu sikukilwa pe andu mekala maisha masio nundu wa Inengo pe na ili twi mabaile mbetani yao kamba akina Katombi akina Maima akina Kenwa Maria akina Bosi ungu andu asio ndemesa Inengo lakini Kenengo kinongi na kimambe bandu bakwisila kana kikamele bandu na kumina na niwe mwene niwe kitumi ona kwenda twithia na i conversation kana ona nya ukoneti muno i Face of Kitui ila mwikite kana episodes ila mwikite kana seasons ila mwikite sia ili atakatwelesi Face of Kitui ambia last year no idea tokia to ekalanze na tuona Kitui bona gapu na no sio to feel ndo tuna resources and we have what it takes twasobia brand ya ambia last year mwiwakana toka hapo na idea na toeka lanzi nina my partner Style of Trends twasia twana kweka hata na mwiwa nana last year nitwa form brand na twaeka the first edition ila ya Face of Kitui na twa focus yuna siana nini
sianda nditi byo twasi ekatwambia bau chathi ni twakunia na chathi cheki sio by the way the turn up was good asini ma yumelilie kitui ta brands sponsors na community ma yumelia na siana sia yumelia ku contest to a very successful event by the way na tuona we can do it na ando ne mind iwane kieto kweka alama asindie makwata achao siana ila sia asindie nitwasinengia money bouquet ya mbesa. I think you wawini wangu kila mwana nusi nionete lete either nukenye kana ndo tume mwana natuma mwana nukusinda andi utaya mundu losi TV nikite kusembanya na muthinzi ningeti competition ile ya kila mundu ngiona ke lokwithia na mema kuka kuikonia na kila kingi mubanga aona ke thena wendi wa kusinda niwo so twekia chathi kithia nundu twasia tweka ku appreciate inengo na kwa inengo ku twithia ni ku kamana weona ni kinengo chaku alafu withimana ni twithia na zawadi nita winners alama asindie pe na Little Mister and Miss Face of Kitui. So the winners ni makwata money bouquet na ni makwata other gift hampers. Gift si ya mbinge. Na wakwata mbesa na wakwata tuzawadi twinge. Tuinge bo ukando. Aya. Na tuyanenge winners memoka. Siana kila kana kalaka contest ya katika event yesu nikaumie buna zawadi. Na zawadi. Nondo kitumi kana kato ya kipaji chako na tukwenda kana kanoka feel yukalaka tana asinda kaya kuyemena na kayo feel ai nyeneta ni useless yutoenda kana ka feel ni useless tuenda to appreciate kila kana na kila kana ka feel ni worthy nenda kukulie kwa musi ula wibaya na ena kana kena kinengu wonete categories ila mwina sio sia kusindaniwa kana ila mubangi thini wa chathi kila chukite na otauwe sio kwondabie undu matona kwikonia na masindano asu you last year tweke event yesu ya siana the same year December ni tweke ya adults na yoto akono chathi nesa na chela na tona katiba hapo asu tweke the little ones na adults pe timu evaya katikati twatie ila ne amwika ama aba katikati na maithe na complain by the mass yo na moi next time tweka amatie na tuona to mind corporate yu mwako yu ni tunokie tokia na mubango musio byu whereby tukethia na momonze siana mwikosu akati na mwikomo nene pyo na ne simbo kwa mundu evaya na talent na kwa musi akofeel kana kake kana talent kujoin ni very simple no kutumanza join na kana kuka join ni kaka trainiwa yitwambia na training kana kuka trainiwe katika kila sa mundu kuiba tena registration fee ya 1000 ila ekuketa for training ya kana kaumba kasuola tukethia na chathi na kana ku isu niwe kukonga mpaka ticket wa kana ku akoka katika chathi wow na kana ku twako na chathi kethela labo andu nduthoche mashabiki ma Mutongo TV ndotche nye ndotche mundu twana kwithena kana ni kana mambie kwikoniaza alias today na wetale chathi na choni ndi chathi Face of Kitui ni August mwezi wa 8 tariki 15 kikethia hoteli munene wa Parkside Villa Kitui na ndo monze na thoche mwana evaya na talent musi evaya esi mwana wake na talent mundu wa muika wakati evaya na talent na mundu mwima yeyote yule evaya na talent nina muthocha inyonze mafans maito mashambiki monze asiaisia andu ma Mutongo TV nina muthocha tariki 15 toko manevu Parkside toko ne chathi na toe inengo na muone kila twethwa atuwika in terms of kwa inengo. Asante. Kiu tukoka ngoka na timu yakwa tutatafuta vile tutafanya na yune ndo sio kaba kwa we ta mundu mandu alo kwita ni mengi muno na yuwe ni watu iki celeb baiba ndo bitaki tu yuka kanya na ikano ukaenda kwithia yuwe na lifestyle tena ite straight wale rokomana na ene ntima kazenga muno ndo limakwise uceleb kana kwithia umamekanita muno ni kubindwa amikale ya mundu in a positive or a negative way newo beti being a celebrity sengine thia ona challenges yayo tila isi ni thia na challenges na challenges ila simbu hapo na kwithia celeb kindu chambe utena discipline
ndo itoboa kwithia celeb na kindu cha keli ni kwatia no ndo mundu etwe lakini wo celeb no bindwa mundu either negatively kana positively ekacho kwose we yuta utangelekanyo we ubindukite kana mikalele yakuyu ibindukite hata nye personally ila natwikie ila no kina realize ni public figure na ni celeb kindu chambe ni na miosieta neema kindu chambe nine kulie nye kutweka celeb nina wosieta muiyo nina wosieta ndona weta atende na kikamba no kiathimo na wosieta kiathimo na wosieta jukumu takianda na wosieta kianda cha peo yanaleta kuthukuma na uyoneleta na responsibility peo yanaleta kuthukuma na kindu chambe ni wanengie kuinivia kuingia monopio ni kanani withie ni na vikia andu alangwenda kutethia na alangwenda withie ni na ya inengo sio ni kana osuo mwelangethia ndekuo kana onuma ona mose kwithia ni mekata no myokipai na kana no methia ona andu kana matwaise na mbe otondo Mr. Washira wekie ona mundu ngiako kasi ati nyana manie yu oibinda yukite maybe mundu kwako kasi nyana manie na kinengo cha ku model kwisila chao competition ya chao ya face of kitu na ndio kitu mtu kwasa na kwinga likwesu ila musi wabikana kuona kana ka kukena kinengo we mwalimu nukuona kana ka kukena kine kana kalo usomede kena kinengo ayendu ka kinie kinengo ke kwatamba ukinengo kiu nitu chabikia ba kana cha kina mokon maitu otauni tu kitethesie kukila na kubikia na kumila nenda nene you challenges ilo kama na suita mundu celeb another mundu isi wa Mono Town ya Kitui na ti town ya Kitui ukamba challenges ila ni kama na sio nye personally ta mundu kindu chambe ando nwese ando ichono po ando alama kumbendete na be ando alama menete na po mundu atono mbenda nundu no kuona oya musio langwika na be mundu akumena nundu no ekuli ai nikineiwe mwana ombona kwa nini tunatinda nake mwana ona tunachonga nake so the fact that niwe you no tuma sio mundu ayekomena na aiwa wo niki why are you always winning niki o win no kila bandu no iwe twathiva na no iwe no iwe tambulika no gikuto masio emena so that is one of the challenges ila tokoma niko manao na sio personally witha na mundu na ota mwesi ona mundu motanena ni wako mena for na ndo wa mwika challenge kingi ni po andu isa kwithia mundu no akwenda omotethie in terms of talent kana kinengo but no kukia ona labda nitawe na kiburi labda kubikia nitawe na protocol kana tila isi sengi na mundu ayona na wako kunia simu ukaigino kana ku text wa le kwika hata ku respond na nye personally by simu ndosa na by text nda reply wow that's beautiful ni mwe muno masama itu mongo na masembete indi matana mbodele ndo nene na muika wibaya nundu wewe mundu kwite maundu maingi mundu tona kwithia we mambo undu tona kuyukile katwa maundu asu aweta mundu wibaya kwamire kana mundu ina passion ndaiwe ni kintu tona koso bala we utunenge mitandao yaku uturabe balo bisiwe na we tunenga mpaka namba ya simu indi ambone na muika yuru akikalamana idols twambe kuwa kwindukitwa kwikalamana kwa muika nundu muika wa mina kwikalamana niwo kwithia amuika mingi me connect na mundu ala matailite niwo kwa mundu yote ona ndo ima by the way ekana address ona mundu muime baya na muika na siana na mundu yote baya ena kinengo kana mundu yote baya ena kindu akuwa kinzini wake na akona no eke ondo nacho kindu chambe no sio mundu kuielewa niwe uo na nicha ukwenda na nicha ngai kunengete nondo kila mundu ngai ne thia munengete kinengo but they andu ingi matese kinengo cho na the moment wa realize kinengo chaku no sio wa ukila ukithukumithie thank you kukwikala nzimana kwa mundu wa muika baya ambithukisie na kumbilwela ithi ane kindu kithuku muno bio no the moment we kala nzimana ndukiasa ku discover niwe uo na ndukiasa komana na mundu baya nza akusupport thank you tumine mitandao yaku na namba yaku ya simu na maobisi
obisi wakwa with ya Kitui Town. Kitui Town on your way to Parkside Villa and near Kitui Furnitures. Obisi wakwa wembwa hapa huu. Na mitandao ya baloto mongwata mitandao ni TikTok Mr. K Town, Instagram Mr. K Town. Na namba yako ya simu ni 0792 73 38 sio kelela 0792 73 38 na mbezi wa mino mikona itha wina mundu bangite surprise you nena na Mr. K Town akutetheze kubangia mundu wa surprise kano chathi anethia ni mamu nethia no musie umubangia na timu bya muno twikoma ni matuku 15 mamu wa mama amthini wa chathi cha Face of Kitui gethe simu na wito wa mrefu kanondu mwita mwambie nimeshukuru sana kupatana na wewe na nituokoma na matuku asu nyeni twasali shebeti wa mbuga ngatie mitandao ni yakwa yonthe endi kwa oyuti wanesa